U današnjoj emisiji Totalna medicina govorit ćemo o stresu. Stres je opet jedan od alarma, vrlo važnih alarma našeg tela koji se uključuju da opet signaliziraju, da kažu da nešto nije u redu. Naime, to je alarm koji nam pomaže, jako pomaže da se adaptiramo na različite situacije. Stres može da bude naš prijatelj. Zašto? Zato što je to alarm koji nam pomaže da aktiviramo sve naše biohemijske procese u našem telu i da odgovorimo na izazov ili na borbu, da budemo spremni da odgovorimo na nešto što je neprijatno, što se događa u našoj okolini. I zaista stres kao kratkotrajan odgovor našeg tela jeste naš prijatelj. Zašto? Zato što u tom momentu kada nešto definišemo kao stres ili kao neprijatnost, čitav mehanizam se pokreće u našem telu. Ono što je najbitnije i što većina ljudi zna, to je adrenalin. Znači, srž nadbubrežne žlezde izlučuje adrenalin, a to je određeni hormon koji ubrzava srčani ritam, srce brže lupa, zatim skače krvni pritisak, krv brzo dolazi u centralni nervni sistem, znači našu misaonu centralu i u sve centre u mozgu, da budemo što spremniji, što spretniji, da imamo maksimalnu koncentraciju, da odgovorimo, da reagujemo. Zato možemo reći da je stres pozitivan kada kratko traje. Pored adrenalina kao hormona srži nadbubrežne žlezde koji ubrzava ne samo srčani ritam i krvni pritisak, nego čitav naš metabolizam. Pored njega u našem telu dolazi do lučenja i kortizona. To je takođe hormon, ali kore nadbubrežne žlezde, koji iskopava glukozu, a to je znači šećer kao energetski materijal, iz naše jetre i nekih drugih tkiva i stavlja ga na raspolaganje našem telu, jer moramo da imamo i energetski materijal. Pored toga što srce lupa, moramo da imamo i energiju u našem telu. Tako da u tom momentu, znači stresne situacije, pored maksimalne psihičke i fizičke spremnosti, stiskaju se krvni sudovi u našem stomaku, naš digestivni trakt prestaje da radi ili usporava svoj ritam. Mi onda mobilišemo svu tu krv gore u glavu, u mišiće i spremni smo da potrčimo ili maksimalno da odgovorimo ako je u pitanju psihički stres. Međutim, kada govorimo o prolongiranom, o produženom stresu, onda ova situacija se ne završava, adrenalin se ne vraća ponovo u srž nadbubrežne žlezde, tu je stalno u našem krvotoku u povećanoj koncentraciji. Mi imamo onda povišeni krvni pritisak za duže vreme, mi onda više nemamo dobru koncentraciju, nego postajemo konfuzni, prosto ne znamo kako da odgovorimo. Naš digestivni trakt prestaje pravilno da radi, javlja se zatvor ili se javlja gastritis ili se javlja kolitis, javljaju se mnogobrojni problemi, šećer je stalno povišen, pa može doći do dijabeta ako to duže vreme traje. Zatim, kada govorimo o psihičkom stanju, ne samo konfuzije, mogu se javiti strahovi, fobije, neuravnoteženost, nesanice i mnogi drugi problemi. Stres je zaista naš neprijatelj, a ne prijatelj, kao što kažemo kada je u pitanju kratkotrajan stres. Današnji tempo života donosi mnogobrojne stresne situacije. Možemo reći da nisu to samo menadžeri ili ljudi od velikoga posla ili biznisa, prezaposleni ljudi, nego to su i domaćice, to su i svi ljudi koji nas okružuju. Kako se odbraniti od tog produženog stresa koji prosto iscrpljuje sve naše mehanizme? Medicina nudi mnogobrojne načine. Jedan od njih je sigurno posetiti lekara i dobiti adekvatan odgovor. Ako imamo probleme sa srcem, konsultovati kardiologa, ako imamo probleme sa psihičkim stvarima, nesanicom, psihijatra i tako dalje. Prosto nema lekara koji u svojoj praksi ne susreće se sa različitim oblicima stresa. Ali ono što možemo generalno da kažemo, da je neophodno da vodimo uredan život, da se bavimo fizičkim aktivnostima, da se hranimo umereno. U lečenju stresa možemo pomoći i pacijentima dijetetskim preparatima. Najbitniji je sigurno C vitamin, zato što se zna da u toku stresa dolazi do oslobađanja velike količine metabolita.
slobodnih radikala i C vitamin kao donator elektrona jako mnogo pomaže u skraćivanju tog stresnog odgovora, ali pored samog C vitamina postoje i drugi dijetetski preparati ili čak hrana kao lek u tom smislu. Sporo oslobađajuća glukoza, integralne namirnice i uopšte jedna umerenost u hrani i u piću bi bila najbolja preporuka kada govorimo o stresu.